Smak svijeta za mnogi od nas je nešto ogromno. Nešto što smatramo da je daleko negdje na horizontu, izvan okvira našeg života. Za druge, smak svijeta je nešto konkretno, kao strah od raznih katastrofa, čak i nuklearnog rata koji bi planetu opustošio. U želji za spasenjem, mnogi poslanici svjetla, nade su se pojavili, samo da bi ljude odveli u duhovni mrak. Kako smo ušli u 21. vijek, tako su se i pojavili lažni poslanici, lažne mesije, lažne religije koje su eksplodirale u našem društvu. Pojavili su se razni kultovi koji za sebe imaju milione sljedbenika. Naše putovanje započinjemo kako bismo saznali zašto svi čekamo Spasitelja, Mesiju, gdje je sve počelo, koji su znaci njegovog dolaska. Prvo moramo razumjeti šta je mesijanizam. Mesijanizam je vjerovanje u Spasitelja, Spasioca. Riječ Mesijah je nastala iz arapske riječi Masaha Yamsahu, što znači blagoslovljen dodir poslanika, revolucionarni poslanik. Također, potiče i od arapske riječi Saha Yasuh, što znači širenje istinskog, čistog učenja širom svijeta. Iako sve religije očekuju dolazak Mesije, dugo vremena čovječanstvo prolongira njegov dolazak, jer njegov dolazak bi značio smak svijeta. Tradicionalni i ortodoksni Jevreji vjeruju da je Mesija jedan od njih, nasljednik svog oca iz Davidove loze, koji će okupiti i vratiti sve Jevreje u zemlju Izraela i uvesti ih u eru mira. U kršćanstvu, drugi očekivani povratak Isusa Krista i njegov dolazak sa nebesa na zemlju je događaj koji će ispuniti aspekte mesijanizma, kao što je vaskrsnuće iz mrtvih, sudnji dan za mrtve i žive i uspostavljanje kraljevstva nebeskog. In Christianity, the second coming is the anticipated return of Jesus from the heavens to the earth, an event that will fulfill aspects of Messianic prophecies, such as the general resurrection of the dead, the last judgment of the dead and the living, and the establishment of the kingdom of God. U islamu je to Mehdi. On je predskazan kao spasitelj koji će ostati na zemlji 7, 9 ili 19 godina prije nego što nastupi sudnji dan. Muslimani vjeruju da će Mehdi ispraviti svu nepravdu i tiraniju zajedno sa Isusom. Budistička tradicija Maitreja govori da će se pojaviti na zemlji onaj koji će doživjeti potpuno prosvjetljenje i podučavati čistu i pravu religiju. U hinduizmu, Kalki je 10. i zadnja reinkarnacija Višnua, koja će doći pred kraj sadašnjeg vremena, vremena tame i razaranja, poznat kao Kali Yoga. Sami koncept Mesije
i njegov dolazak i način na koji će on doći, gdje će se pojaviti, veoma je važna stavka u svim religijama. Koji su znakovi dolaska Mesije? of a Messiah's advent. The coming of the Messiah Dolazak Mesije je velika nada svih vjernika. Bog kontrolira sve stvari, tako i obećanja i predskazanja u njegovo ime. and prophecies in his word. In the book of Matthew, Jesus U knjizi Mateja Isus kaže: Pazite, da niko ne bude zaveden. Mnogi koji dolaze u moje ime i govore ja sam Krist, prevarit će mnoge. U Bibliji Matej kaže: Čućete za ratove i glasine o ratovima, ali se zato ne uznemirujte. Takve stvari se moraju dogoditi i kraj mora doći. in the book of Luke it states, nation U knjizi Luke kaže: Narod će ustati protiv naroda i nebesa protiv nebesa. Biće velikih potresa, gladi, kuge na različitim mjestima i zastrašujućih događaja i velikih znakova sa neba. It is important to understand these prophecies. Veoma je važno razumjeti ova predskazanja. Ova predskazanja nisu u doslovnom smislu, već su korištena u prenesenom alegorijskom smislu. U judaizmu, u Starom zavjetu, možemo pročitati u knjizi Danijela da se očekuje dolazak Mesije. Predskazanje Boga u knjizi Danijela govori da nakon 2300 dana hram će se očistiti. 300 Da. days the temple will be cleansed. The day which Dan koji se koristi u Starom zavjetu predstavlja godinu, što znači da 2300 godina nakon što proročanstvo počne sa obnovom hrama u Jeruzalemu. years after the prophecy starts from the rebuilding of the temple in Jerusalem. Ako brojimo od ovog datuma i dodamo 2300 godina, doći ćemo do zaključka da je to 1843. godina. Znači da kršćanski učenjaci su očekivali Mesiju u 19. vijeku. Christian learned scholars were waiting for the Messiah in the 19th century. I kad se planine pokrenu, and when the sheep i kad 10 mjeseci steona Kamila bude napuštena, are abandoned, and when the beasts are brought i kad se divlje životinje skupe, i kad se duše spoje. we have just seen Upravo smo vidjeli da časni Kur'an govori o sudnjem danu. the end of time. Sudeći po svim verzijama, kraj i nije sasvim daleko. The end does not seem far. In Hinduism, we find the concept of a world reformer. Two kind of concepts. U hinduizmu postoji koncept svjetskog reformatora. Dvije vrste reformatora. Reformator koji dolazi sa zakonom i drugi je dolazak Krišne, kojeg možemo naći u Giti, u kojoj kaže: Posle darme bit će adarma, što znači posle mira doći će vrijeme religijskog nemorala u čitavom svijetu. There will be irreligious immorality all over the world. Pred kraj svijeta doći će spasitelj, Mesija. A redeemer, a Messiah. The question is, where is he? According to the New Testament, Pitanje je gdje je on sada? Prema Novom zavjetu, Isus je uzdignut iz mrtvih 3. dan nakon njegovog raspeća i pojavio se svojim učenicima 40 dana poslije. Isus ima moć i na nebu i na zemlji. divine and human, Većina kršćana vjeruje da će se Isus vratiti iz nebesa pred kraj svijeta i suditi i mrtvima i živima. most Christians I ispunit će sva ostala mesijanska proročanstva. at the end of the age to judge the living
and the dead, and fulfill the rest of Messiah prophecies. Traditional Muslims believe that Jesus will return at a time close. Tradicionalni muslimani vjeruju da će se Isus vratiti kada bude vrijeme za sudnji dan. Kur'anski ajet na koji oni tipuju kao pokazatelj Isusovog povratka je: Isus će biti znak sata, zato ne sumnjajte u vrijeme i zato slijedite mene. Ovo je pravi put. According to Islamic tradition, Jesus' descent will be in the midst. Po islamskom vjerovanju, Isusov dolazak će biti usred ratova koje će predvoditi Mehdi, onaj koji je ispravan. Vodit će ratove protiv Antikrista i njegovih sljedbenika. Isus će se spustiti istočno od Damaska, obučen u žute haljine. Na glavi će imati pokrivalo. Pridružit će se Mehdiju u borbi protiv Antikrista. Isus se povinuje islamskom učenju i ubija Antikrista. A onda svi ljudi iz knjige, Židovi i kršćani, će da vjeruju u njega i postat će kao jedna zajednica, a ta zajednica bit će Islam. One community, that of Islam. Pošto sve velike religije iščekuju dolazak Mesije, postavlja se pitanje: ko će suditi? Ko je pravi Mesija? Hoće li to biti Židovi, kršćani ili muslimani? Ono što je najvažnije pitanje je: zašto tolika potreba za Mesijom, spasiteljem, izbaviteljem? Većina religija se slaže da je u pitanju moć i autoritet. Religije se slažu da su ljudska bića stvorena da služe čovječanstvu, kako bi se očitovali Božji atributi koji će ih voditi kroz život. To daje vjerske smjernice. Da bi postigli cilj. Religije svoje porijeklo prate od osnivača i nositelja Božje poruke. Većina tih učenja su dostavljeni naraštajima kroz usmene tradicije i prijevode, koji su naknadno objašnjavani kroz kasnije dolazeće poslanike. Svaka veća religija vjeruje u ponovni dolazak njihovog osnivača, koji će oživjeti svoju istinsku poruku prije smaka svijeta. Sljedbenici nekoliko religija tvrde da njihovi osnivači su uzdignuti u nebo i da se očekuje njihov drugi dolazak. Kada sagledamo šta će Isus Krist izvršiti prilikom svog drugog dolaska, možemo jasno vidjeti da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naveo više stvari. Naveo je da će slomiti krst, drugo je da će ubiti svinju i treće je borba sa Dedžalom iliti sa Antikristom. Njegov zadatak je da uspostavi čisto jedinstvo Boga na zemlji, da sve politeističke osobine i ideje uništi. Drugi zadatak je jačanje veze čovjeka i njegovog stvoritelja. Treći zadatak je vratiti vjeru čovječanstvu, pokazujući zemaljske i nebeske moći. Pod pretpostavkom da će se smak svijeta dogoditi u isto vrijeme cijelom čovječanstvu. Bilo bi logično da drugi dolazak za sve religije bude u isto vrijeme. Sljedbenici svih religija bi trebali priznati njegov dolazak. Zaključak bi bio da se Mesija već pojavio. Niti jedan drugi zaključak ne možemo naći ni u Bibliji, ni u Kur'anu, niti u bilo kojoj drugoj knjizi. Iz ovoga možemo vidjeti da se on već pojavio. Kao bajka u svakoj religiji jeste da će se on spustiti iz nebesa i proglasiti pobjedu, spasiti svoje sljedbenike, ali ovo je jednako mitu. Ranije religije koje su bile drugačije i nadograđene zamijenjene su islamom. Poruka koja ne samo da propagira, već i podržava poruku njihovih pravednih poslanika. Dakle, logično je zaključiti da je potreban samo jedan Mesija. To je jedini način da ostvarimo ciljeve religije, da bi promovisali bratstvo i zajedništvo i tako kreirali mir. Bog šalje istu poruku na različita mjesta,
različitim ljudima u različito vrijeme. U tom slučaju, konačna univerzalna poruka jeste da se sve poruke spoje u jednu, koje će stvoriti čvrsto jedinstvo koje sve religije propovijedaju. I zato drugi dolazak, svi poglavari trebaju da se slože oko jedne osobe, koja će ih uvesti u doba mira. Njegova poruka neće biti sila, nego suosjećanje, logika i razum. Thus the mystery about each religious Messiah descending from the heavens to proclaim victory and lead their followers to salvation is merely a myth. Muslimani vjeruju da su Stari i Novi Zavjet prorekli dolazak novog, univerzalnog zakona koji će trajati do kraja vremena. And updated and superseded by Islam, a message which not only authenticates them, but upholds their prophet's righteousness. Jasni Kur'an je taj novi zakon koji ispunjava sva proročanstva iz svih ranijih spisa, koje su otkrivene kroz poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a odnose se na čitavo čovječanstvo i donosi nedvosmislene poruke mira, poruke bratstva, potpune pravde i jednakosti. God sent the same message to different people at different times. Actually makes more sense. In that case, a final universal message to upgrade and blend earlier messages into one would be consistent with the unity of purpose that all religions profess. Therefore, the second coming Časni Kur'an je jedinstven u priznanju svih drugih religija. Čvrsta činjenica jeste da su mnogi poslanici poslati sa istom porukom i svim ljudima u različito vrijeme sa jedinstvenom porukom Božjeg jedinstva. Ta sveobuhvatna učenja, kada bi bili intelektualno sposobni, prihvatili bi ih. New Testament foretells the advent of a new, universal law which would last until the end of time. The Holy Quran happens to be that new law, which fulfills the prophecies of all earlier scriptures revealed through Prophet Muhammad, peace be upon him, addresses all mankind and delivers an unequivocal message of peace, universal brotherhood, absolute justice and equality. The Holy Quran has the unique distinction of acknowledging the truthfulness of all past religions. It affirms the innumerable prophets have been sent to all people at different times with the same universal message of God's unity. Comprehensive teachings when they were intellectually capable of appreciating it. In the Islam, there is also the concept of the awaiting Messiah. We can read in the Ahadith the sayings of the Holy Prophet. U islamu peace and postoji blessings koncept of čekanja Allah be upon Mesije. him. Možemo pročitati u hadisu Sahih al-Buhari, najvažnija zbirka hadisa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj kaže: Onoga mi, u čijoj ruci je moj život, moja duša, Mesija će se ubrzo pojaviti među nama, slomit će križ, ubit će svinju, ukinut će rat. He will break the cross. He will kill the swine. He will abolish the war. The Muslims are bitterly divided and in utter spiritual Muslimani su chaos. gorko podijeljeni i u potpunom duhovnom haosu. Mahnito čekaju Mesiju da ih izvede iz ove močvare. Moraju riješiti svoje intelektualne razlike da bi potpuno razumjeli svoju vjeru. Lako je shvatiti da može biti samo jedno ispravno tumačenje časnog Kur'ana. I to i jeste uloga Mesije. To je upravo ono što je Isus uradio za Jevreje.
ponovo je preosmislio i obnovio mozaični zakon. Originalna suština koja je bila izgubljena i bila svedena na mitove i dogme. Uloga Mesije u svim vjerama mora biti ista. Činjenica je, kada svijetom preovladava duhovna tama, bogobojaznost nestane iz srca ljudi. Bog šalje svoje poslanike da bi ih uputio i vratio na pravi put. Sveti spisi svih velikih religija su puni znakova. Takvi prenosioci su se pojavili i uspostavili carstvo Božije. Znakovi i vremena dati u svim vjerskim knjigama imaju nevjerovatnu sličnost u suštini vjere. Časni poslanik Islama predvidio je da pred dolazak obećanog Mesije muslimani će patiti od svoje slabosti i biti će podijeljeni od drugih naroda. Opšti pad moralnih vrijednosti će proizvesti i povećati nemoral. Ženska odjeća će postati takva da će više pokazivati nego sakrivati. Neka vrsta prijevoza će zamijeniti kamile i pokretana će biti vatrom i ljudi će sjediti unutra. Zemljotres i glad, epidemije će zavladati i uništiti veliki broj ljudi. Solarna i lunarna eklipsa će se desiti zajedno na određene datume u Ramazanu. Obećani Mesija će se pojaviti početkom 14. vijeka po hidžretskom kalendaru. Isus je u Evanđelju sasvim jasno objasnio kako razlikovati lažnog od pravog Mesije. Način na koji je objasnio je naprosto divan. Jesus explained in the Gospels very clear how to distinguish the false claimant from the true one. How he explained it is wonderful. He said, as the lightning shines forth from the east, Rekao je, kao što munja sjeva naprijed sa istoka do zapada, tako će biti i dolazak Sina čovjekovog. Onda je objasnio pomračenje sunca i mjeseca. Sunce će biti zamračeno i mjesec neće obasjavati. Zvijezde, koje su metaforičke korištene za vjerske poglavare i učenjake, će se poljuljati i nebeske osnove će pasti. fall down, and the fundaments of the heavens will be shaken. Biblijska predskazanja su veoma jasna u pogledu ponovne pojave Isusa Krista. U 19. vijeku stotine kršćanskih učenjaka tog vremena očekivali su ponovni dolazak Isusa. Neki su išli toliko daleko u svom predviđanju kako bi trebalo da se vrati, zaključujući da svi znaci tih dana su znaci za ispunjenje predskazanja ponovnog dolaska Isusa. Isus je pred našim vratima. U istom vremenskom okviru, 1882. godine, u udaljenom selu u Indiji, skromni čovjek dobio je objavu od Boga. Otkrivenje da je on božanski reformator sljedećim riječima. Objavi, ja sam izabran, ja sam prvi među vjernicima. Veoma je zanimljivo da časni poslanik, kada je objavio da će Isus Krist doći u posljednjim danima, koristio je isti jezik koji je koristio Isus. Poznato je da je Isus Krist veoma volio da koristi parabole u svojim govorima i da govori metaforički. Isti način govora korišten je od strane časnog poslanika u trenutku kad je predskazan ponovni dolazak Isusa Krista. Samo ime Isa sin Merjemin, Isus sin Marije, jasno ukazuje da osoba koja će doći u njegovo ime i u njegovom duhu će predstavljati drugi dolazak, koji je sličan prvom, ali fizički bi bio druga osoba. Zato osobe koje očekuju potpuno istu osobu da dođe, postoji jasan pokazatelj u hadisima časnog poslanika gdje je rekao da će biti dvije Mesije, onaj koji je bio prije 2000 i onaj koji treba da dođe. Oni su potpuno dvije različite osobe. Njihove karakteristike, njihov izgled je potpuno različit.
Časni poslanik je spomenuo da je Isus Krist veoma čistog i bijelog tena, sa primjesama crvenih elemenata u licu, tako da mu je lice bilo veoma crveno i bijelo, sa veoma čistim tenom. Kosa mu je bila kovrđava. Druga osoba, koja će predstavljati drugi dolazak Isusa Krista, je jasno opisan kao čovjek smeđkaste boje i sa dugom kosom. To isto ukazuje da se ne radi o istoj osobi koja treba doći po drugi put, već da neko drugi dolazi. Dolazak takve osobe nije običan događaj. Predskazanja i znaci pomenuti u časnim knjigama različitih religija su ispunjene poglavljima o dolasku obećanog Mesije. Rođen 1835. godine u malom selu u Kadijanu, Punjab, Indija. On je proglasio da je obećani Mesija i Mehdi na osnovu objave Božije. Tvrdio je da je Allah ispunio predskazanja svih vjera u njegovoj ličnosti. Hazreti Mirza Gulam Ahmed osniva Ahmedija muslimansku zajednicu u 1889. godini s ciljem Islam kao kompletan i savršen stil života za čitavo čovječanstvo. On je bio uvjeren da časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pečat svih poslanika, obećani reformator kao obnovitelj Islama, vjernik podređenik časnom poslaniku Islama, odani musliman, šampion Islama, onda kada je bilo sasvim malo razumijevanja o pravim islamskim vrijednostima, čak i među muslimanima. Islam na svom najnižem stepenu, politički, društveno, moralno i duhovno. On je oživio vjeru u jednog Boga, u poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i osnovao odanu zajednicu muslimana koji praktikuju islam u pravom smislu. Osnivač zajednice ponovo je pozvao ljude da čuju poruku islama i rekao im kako da promijene svoje živote, da se osnuje zajednica bogobojaznih ljudi koji će se u potpunosti uzdržavati loših stvari, kao i pozivajući ljude da shvate svrhu ovoga. Osnovao je zajednicu pobožnih ljudi i kao takva zajednica se sve više širi. Zajednica je osnovana 23. marta 1889. godine i samo je brojala oko 40 ljudi, ali kasnije sve više i više ljudi se pridruživalo. I sada možemo reći da postoje milioni i milioni sljedbenika u 210 zemalja i još se širi. The community in the beginning, when he started it on 23rd of March 1889, there were only 40 people on that very first day when the community started. But later on, more and more people started coming. And now we can mention they are in millions. And in almost 195 countries they are spread. So this is to indicate that a community of the righteous and pious people has already been established. Ovo govori da je ovo zajednica pravednih i pobožnih ljudi. Očigledno je da znakovi koji su otkriveni i priče koje smo čuli, Mesija bi trebao da se pojavi i kraj je blizu. Po Božijem zakonu, Bog lažne poslanike kažnjava. Kitara potvrđuje da lažni poslanici bivaju zaklani. Evanđelje predviđa da uljezi brzo nestaju, kao i njihovi sljedbenici. Pravi poslanici su poštovani i njihove tvrdnje su osnovane i njihova vjera je široko rasprostranjena. Sljedbenici vjeruju da je Bog poslao Ahmada kao Isusa, da bi ukinuo vjerske ratove, da osudi krvoprolića i ponovo vrati moral, pravdu i mir. Ahmadova pojava je presedan u islamskoj eri preporoda. Lišio je islam fanatičnih vjerovanja i prakse, čvrsto zagovarao pravi istinski islam. Priznaje Nobelova učenja, velikih vjerskih osnivača i svetaca, uključujući Abrahama, Mojsija, Isusa, Krišne, Bude, Konfučija, Guru, Nanake i objašnjava kako sva ta učenja su dovela do pravog istinskog islama. Danas,
Nakon 120 godina, Ahmedija muslimanska zajednica dinamično raste i postaje pravi međunarodni pokret u islamu. international revival movement within Islam. It spans over Ona obuhvata preko 210 zemalja sa 10 miliona sljedbenika, sa trenutnim sjedištem u Velikoj Britaniji. are in the United Kingdom. The followers of the promised Sljedbenici obećanog Mesije se smatraju veoma sretnim i počastvovanim, jer count themselves truly fortunate and blessed to have been able to have ih je Bog uputio i dao im znanje da prihvate ovu dobrotu i milost. of God. There are many out there anxiously awaiting Postoje mnogi koji danas čekaju i traže reformatora obećanog od Boga. promised by God. आज पूरी हो रही है अज़ीज़ान दया क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया होकर मसीह क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया होकर मसीह खुद मसीहाई कदम भरती है ये बादे बहार क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया होकर मसीह क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया हो